turabatumiye hagati ya tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi na tariki 17 z'ukwezi kwa munani muri Expo Ground hagiye kubera ya Expo y'icyatwa ya Expo mpuzamahanga Expo Rwanda 2025 ni ku nshuro ya 28 ibaye. Twebwe nk'urukiko rw'imikino 10 Sports tuzajya dukorera muri Expo Ground. Abacuruzi mwese muri Expo muze tubamamarize kubera ko tugera hose. Don't miss out. Expo yongeye yagarutse. Yateguye imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya 28. Iyi Expo izabera igikondo guhera ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi kugeza ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani 2025. Ibihugu 30 byahuriye mu Rwanda. Hazaba hari serivisi zose wifuza. Hategurwa n'urugaga rw'abikorera PSF ku bufatanye na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Midicom. Estando de competição no Guanilama na competição da Guanilama. Inzira mwereka makayimeza icyo twita calculator hamwe na boîte mathématique ufite n'ibyo turashimisha abana ku bikoresho byiza n'ibikoresho byabo bijyanye n'ubushimisha ndamutumiye kuri nawe Amakuru akanavuga ko n'abari witwa Medbeat numwe mu bumvikana cyane na Bruce Melody kuko when it comes mu producing the big songs kandi zikomeye akenshi Bruce Melody ya contactingaga n'ubundi Medbeat haba mu Rwanda ndetse n'ahandi. Currently yaramaze igihe akoze ku ndirimbo za Kitoko bibarwa and the latest song y'umugabo w'i Burundi bita Yoya Jamal. The song is called Nyakabiga. Ngira ngo niyo ndirimbo yakoze ubwo aheruka kugera ara mu Bwongereza. And by the way, Yoya Jamal yabanaga na Medbeat mu Bwongereza. Amazigiye mu kazi. So sinzi ikiguzi cy'amafaranga bamutanzeho ariko uwitwa Medbeat ibintu agiye gukora ngo barashaka koko kuyobora umuziki until abanyarwanda babonye ko nta cyasohotse. Medbeat nagaruke akorera hano iwacu maze turebe uko bizagenda. N'ubundi yarahari twamubonaga mu bikorwa by'abakiri hano.
turabatumiye hagati ya tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi na tariki 17 z'ukwezi kwa munani muri Expo Ground hagiye kubera ya Expo y'icyatwa ya Expo mpuzamahanga Expo Rwanda 2025 ni ku nshuro ya 28 ibaye tuzajya dukorera muri Expo Ground abacuruzi mwese muze turabamariza kugera hose iyo bayita nimurikagurisha mpuzamahanga twitabire yongeye yagarutse yateguye imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya 28 iyi expo izabera igikondo guhera ku tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi kugeza ku tariki 17 z'ukwezi kwa munani 2025 ibihugu 30 byahuriye mu Rwanda hazaba serivisi zose wifuza iz'ubucuruzi inganda tekinoloji n'izindi wifuza ni buri munsi kuva ku isaha y'isatu za mu gitondo kugera ku isaha y'isa 4 z'umugoroba kwinjira rero hazakoreshwa ikoranabuhanga kandi birihuta pe ibaze mbuze ibaze ubuze wazabwira icyo umwana wawe wazabwira icyo famiye wazabwira icyo abajama wavuga ko wari uri hehe yandura cyafunguye hamagara 5 imurikagurisha mpuzamahanga ritegurwa n'urugaga rw'abikorera PSF ku bufatanye na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Midicom.